Le nsizwa kaMkhize abantu baMkhize bonke kade bebengilandela bona mfethu. Hayi yonke indawo. Bayabulala into ebuhlungu. Banenhliziyo ezimbi. Abe nomona futhi njalo nje. Kodwa ngifuna ukuba lo Mkhize ngoba usemisa imali yabona sengiya elokhuzeni ngithi ngihamba ukuthi nge-GPF kunomfana nakhona kuvaliwe mase siphila kanjani uvale imali zami elokhuzeni engayisebenza bengakabikho bengisama exile ufuna ivalwe uma nje uyabulala uDr Death ngoba uyafaka le jazi emhlophe bese uyafaka ukunika amaphilisi ufa into ongcwele akujove kanjalo inezilo wonke labo bhejana laba kuyathinteka kubo kufa kwabo bonke labo bhejana bakhona bakhona so uhlobo umuntu ohlala ebhizi nje ngokufa kwabantu akufuneki lokho ufuneka udume kahle manje hey cha bona banenhliziyo labo bamkhetha ade basiqala ngibeka lapho nje bafethu ade ngihlupheka mfethu ngalo hlubo